Manipur da ihan hanboina talent lairaba mioi singbo expose tongna bagi damakta online talent hunt ama pangthok chagadori aduga talent hunt asida mai paklabu winner ado 30,000 gi case prize ama su leizari adom gi talent ado miyam da expose tongna bagi tanja lobi ho haiba mafam thamjari competition asida adom su saruk yabiu more or less 1 minute ki recording to biraga along with your personal details makhagi WhatsApp number asida thabirau +1 3439888150 कोई पिजरीब नंबर सिदा अदोम की डिटेल्स का लोइना ना सबमिट तौबिरउ मणिपुर की ओइना अहानब ऑनलाइन टैलेंट हन असिदा सरुक याबिउ अदोम की टैलेंट अदु लोसिनदुना थंगनु मणिपुर की अहानब ऑनलाइन टैलेंट हन असिदा मयामुसो याबिउ अदोम की टैलेंट तुबु लोसिनदुना थंगनु मणिपुर दा अहानब ऑनलाइन टैलेंट हन तौगदोरिबा सिदा अदोमसु अदोमगी अहेब टैलेंट सिंग अदु लोसिनदुना थंबिगनु सुंगसोय सोयदना सरुक याबिउ aduna adom gi pukning da adom da sai sakwa dance to anything oiro talent lai in khanjaba tar gari ngasi online talent han asida saruk yabiu thank you so much adom gi talent adu manghan bigenu khudol ni mado shuk shoi da mi pum khuding makta khanghan biu thank you so much competition asi talent ti lejawa platform di lejida mioi sing di ham akhana batan jamani kring adom da talent le bira lai koi bi ai sai sa koi bi ai jagoi sa boi bi ai adu na ta ba tai te le talent ama to bi ai adu targadi 1 minute ki video simbiu adu du ka khoi te submit to bira submission fee lang zero so adom di hidden talent sing adu uthok khawna bagi targa labiu all the best